Kolongka Lokorok. My dear friends, this video is prepared for our people, tribal people, because I know that in our different state, many persons do not understand English language. That's why today I will be talking by Kokborok language. Akokte bukuk song, ang tini nang bangi kaisa topic, terima pakai topic na wan so belai kena moncin youth ni bangi tak cin pakai, serang ni bangi tak cin pakai, student ni bangi. Abang ka, seng bom haike English sikinai. English tahu belai kan nang tangka, English ni value English ni demand market to belai kan nang tangka. Abang bangi seng English nos sikiah ni biyoglia sikina bu nangka. Okay seng tahu seng pilihan saya malah English value nos saya malah tangka okay seng suppose no example saya kenal seorang bos itu nampak ni. Neng Amerika bosor kaisian bangai kaisian hotel matang naik ni neng tangka. Arasa mung borong nurut naik ni tangka. Ingat tahu ka neng azaga tangka ke azaga tot samung neng gudo sakhoi most em bereng metui padri poceng salai cinta pasal salai mak samung abato neng jiwan Malia. Again neng abno saya ni biyoglia azaga samung bu Malia. Abato problem neng ka. Again neng basnale neng nak namle sanale nak namle. Again neng tamung sne azaga brong je samung mani brong samung brong ni abno neng masas ne abno matong sne. Neng dara ko tangna nang sne je skapono bosor kaisia ini samung ni bangi thangmani again abo haino neng abno ignore khaye neng abno masle honi chelang honi de yoglia English na masi kisne tabuk sai khna ro neng kholok di computer azaga English neng kholok di mobile azaga English neng kholok di TV azaga English English ni value azaga engkha English no kebo ignore khai is yoglia. English is the queen of language khai ni hamza tabu English ngke bahasa ni tabu rani phu abno seng ignore khai yoglia ngke seng tabu sai ma lai ne English no poma ke siki nai ang no kaisa recommend khayo ani opinion nang English no siki na sakang pula nang poma ke one shot boile English siki bayo ang siki ma sana ang ma siki ne boile English siki bayo amo ke seng nang na kya am hai ra ke siki nai borok no ang sao ta phai di time waste non kon maya non kon sogya non time waste na kintu sao te English le ang sikina yes I will prove it America jara dise khane ro proman khai function am hai borong ni nge nang ke phai di nang manai nang maya thangya nang or phai ke manai nang kono ma nang thangya abon bangi ang sao nang sakang pula ini thought process ang sikina ni slayer hages nang English manai nang haino boila thangbayo ang thangnya yen boila sikyo ang siknya yen am ha ke phailen nang or we singna ini time jora ka hamno alda samungo bewar khaidi alda jaga use khaidi ini ajaga profit nai nang ajaga ta phaidi sikinai get direct English sikinai ne nin bokhrog nadi nini mo khaw nadi nini to tei cha tei in chapna sudunu abun ton ang proof khai thungnai am ha ke nke tabuk salai na English no bom ha ke sikinai English no sikinani hingke nang sathang sayateng video no naikha nang English hanan tin simi start class di English hanan tin simi seng di tam ni hingke nang segang pila sapro bolok nai abno ignore khaidi nang segang pila sapro boina no criticize khainai abno ignore khaidi tabuk tamo jin society o hingke nang jakhon te English sakangke ono boi monai nai abno nang kiarta khaidi bono monai nardi nono boi hamya sanai abno nang kiarta khaidi bono hamya sarnardi karon jin society o joto no criticize khainai ke expert nang English bo thaisa phan mathung thaini phan word mathung bo on English saman khana ke nono monai nai abo khaya nang tabuk monai jadi nang English manai nang tabuk brogoi hamya sajadi ini salsa profit ngai ang abun recommend khaina musungo nini vision nini naharma second clear thaiger nini concept abu second clear thaiger second ni naharma kaham ke si nang English siki manai ang ano kaisa sapok sana musungo mokol kanani khunun athong ni cancer ni sudun tabuk treatment tong kintu kaila ni naharma ni hamya ni treatment kri nobody help to you that's why
ang no sau abo nini thought process sense khadi nang English manai ang English sikina second one so di English manai ang guaranteed no sai nang English nang manai angke nang jara no criticize khane no nang ignore khaidi tam ni angke takhok tei bukhok ang no sai khane ba na kaisa ma ke criticize ke jaman kong no just example by nang nin jibono kaisa nang khai ni nang no dio hopung sapung nang je sepano aram di nang pura pai khani wan subi phanu a ajani masa kare ke param ti phadi hai pano a no dio masa mang nei a tong nei nang jibono a no din a no pari me e a hai thik no nang bora bai bo je sepa kan ke tong di je sepano ko kan ke sadi je sepano bora bai sang nang kan ke tong di jin society o abo hai mang no bonya criticize khainai nang jagon te English sikna na khe no no criticize khaiu again nang jagon te abo ke nini one song ai ni thought process ala dang nai nang how bom hai ke abo hai ke nin prashna phainai o English na sikina ni bom hai ke abo ni nang common reference collect khainai nang unlimited potential ke learning khainai ang sikima de sana siki de sana boisi sigo ang sikina hin again in abo limited ke samu khainai limited for in abo jara ang sikina hin bini ngi wan songai ro boni ke unlimited khainai bini sang agok ngai jara ang khaima sana khaya sana bini ke limited bini samu solo ngai bo negative bini thought phainai jara ang sikina hin phainai wan songai borok abo ni positive reference phainai abon bangai ang no sawo boni kong na kia ta khaidi te nang ini speaking of salawai thang again speaking wo bom hai ke sanai thani reference sai khna nai abo hoitu nang an sai te kaham reference muni thani tongi mano ani sai exam ya pan tongi mano kaham pan tong man tor ke abo useful no op khnai mano nang English no sanani te sai manani hinge non tan khai ang comics hai ke ba papers hai ke ba magazines abo poldi again nang first day ni busi me ngi mano second day busi me ngi mano sapta kaise busi pe ngi mano mas kaise busi yang man kintung regular 2 hours 2 ঘন্টা পরীক্ষা ke nang busi yang kono prashna yes 6 mas পরীক্ষা ke ang no guarantee saud nang English mana na ke narak maya abo guarantee nang mana English abon bangai in bakha krak khadi nang English no sikidi kintu jin borok ke nokjago mas kaisa only mas kaisa par ke du amang yabla ama sagyabla ani bangi ya ma sagya ama hai kudas ni de hai ko ba simi saw ama ni bai kintu kokno 6 mas pori oi English ma yang mani as pang tang no yakku tam ni ke student ni capability of kisa depend khayu baksa 2 sapta par ke no easy ke mane kisa ke businani starang phai baksa 3 sapta ngo baksa 4 sapta ngo baksa 5 sapta ngo baksa mas kasin pore ngo am ke manai to ke maya angya isa ler na to ke any student na ang 6 mas pore oi regular 6 mas 2 ঘন্টা পত্রিকা comics magazine je kono pore oi English hai meya mani no yakho to ke nang bo businai mo manai gen bom hai ke ni sanani start khainai ang abo sai khnar nai ni sanani start khaina bangai tabok ang live observe khaini ni protect jon ni orno Android phone ai ka phone tongo je kono phone aja ka won Android ni video kok samani no recording khaidi starting gon charthang sayathang ni recording 5 minute khaidi bola धीरे धीरे 10 मिनट खदी किंतु कलम 10 मिनट क्रॉस ता खदी के नंग सेलाई थांना 5 मिनट के स्टार्ट खाइगर दि के निनी चायनो कोलो करेक्शन खाइदि अंदि आं नन्ते केसे सावनो नंग मोटिवेशनल स्पीकर इंग्लिश बाय सामानि न्यूज इंग्लिश बाय परिमानि आबाहाय बनि बुखना दि ते फिल्म ना के इंग्लिश नाइदि ते सबटाइटल इंग्लिश बाय सिजाक अब फिल्म के नाइदि आबो ना के निनि बांगि ते प्रॉफिट नाइ nang amai ke thagenge nang manai nini learning process te easy ngi phainai abon bangai ang no koyu nang abono follow khaidi tamo nang nini speaking to regular practice ng tongkha
practice tong hangken nini abo improve learning process nang speaking writing or nini understanding paidong dire ke again nang nini busimani to paper pori tongo nang buni speaker buni kok saman khai tongo again nang sai tongo o tinta jinis ang english mamani no takok te bokok charta khepa kha writing speaking listening understanding o charta jinis tong khele bo english man khanu obole kok soi o charta jinis no sikina again nang o ang tau samono follow mak ne obno follow khaige ang sau manai te nang nini bad friend cycle no nang sacrifice khaidi probita tongdi nini ka friend cycle no nang diset khaidi probit tongdi english environment create khaidi create thung ya thung jai gotung nang kaisa nini dino 10 minute hai ke 5 minute chana bangi daily no chesta khaidi nini bojaga saya tong am video non ai correction khaidi ang non saun nang manai or reference no follow khaidi nang manai okay ang english mai no bu tin ta ke ba kha abong kha first basic understanding tongo te word vocabulary tongo in the koilam jakon te sara proke english fluent ipaya abok kaisa te kaisa basic tongo word vocabulary kru abo ge kisa sakan kok thang payu abo bus kaisa te kaisa ke kono phano basic kru abo saibia abo pura klasa abo no abo bu kaisa jara basic understanding tongo word vocabulary tong borok practice ma khainai practice even borok one song mabu english by one song di they borok speaking no carry on cholri tong di bo ngai thangai jara basic saimano kisa aborok bo practice khaidi potikat porti in word vocabulary bari ai age nang sanan practice khaidi ngin bo bai thangnai te kaisa jara basic man yang ke basic sikina di narok basic sikina oi te nong speaking chalo khaidi te papers te comics hai ke jeba kaisa magazine abo no polity again nong speaking no choli tangdi kok samani english speaker ni te use khana di te film nai subtitle by nora guarantee mana ngete writing bu practice khaidi now obviously clear ang thangnai te nini saya tangmono nang ni saram na khai nang ram hangke nang sabse sanai tamni hangke boy nang sai khina hangke ni am saya ni chakin in bakha bai ne nang ni saya nang siram nang si bojaga saya din ni saya no observe khai ani bojaga mistake tong ang bojaga improve khayan ang bojaga samung khayan ang abo nang si ram di hangke takho a video ai in bangai helpful hangke te khaksa borok no takok te bukuk song no share khai di te ani youtube channel no subscribe khai di te like te comment khai di comment no ong ni prosim tong hangke sungdi ang ong ni bangai order ai answer ai hangke tini jati asang no hambai ani video na bangai